Reka twongere tubasuhuze umuherere mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa kabiri tariki ni ya 4 ukwezi n'ukwa 8 umwaka wa 2026. Ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Baraka zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane kuri iyi nshuro. Amakuru mashya dufite nuko zino ngabo zatangiye gucikamo ibice mu mujyi wa Baraka, ariko byose bigaturuka ku makosa akomeye cyane ya koloneli witwa Jekonias. Koloneli Jekonias rero unayoboye zino ngabo z'u Burundi mu mujyi wa Baraka, nayahe makosa akomeye cyane akoze bigatuma zino ngabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Baraka zitangira gucikamo ibice, ndetse amakuru dufite zimwe zatangiye gutoroka bino bigo byo mu mujyi wa Baraka zirahunga zerekeza he, kugeza ubu ziri gukoresha yahema yari kugira zihunga. Ubona ko uno mugabo witwa Koloneli Jekonias rwose akoze amakosa akomeye cyane. Izi ngabo z'u Burundi rero ziri muri Baraka rwose ibyo kurwana ndabona bisa nkaho byavuyeho, kuko zashitsemo ibice ndetse zimwe zikaba zatangiye gutoroka. Iyi ngingo ngiye kuzanye gusobanurire neza cyane, nkwereka umubare w'abatorotse mu kanya, nkwereka amakosa Koloneli Jekonias akoze, ariko ku rundi ruhande biri guterwa n'iki mu mujyi wa Baraka kuki yakomeje kugaragara ikibazo cy'izi ngabo z'u Burundi. Niko kandi turaza kujya ku yandi makuru agiye atandukanye, dore ko igisirikare cya Kongo na Wazalendo bongeye kugaragaza ko hari abarwanyi basaba abanyamahanga M23 yakiriye. Ni FARDC Wazalendo bavuga ngo twaje kumenya yuko M23 iri kugenda ibona cyangwa se iri kugenda yakira abandi barwanyi basaba abanyamahanga. Ngiye kukwereka rero ibihugu ngo bari guturukamo, nkwereke na access zigiye zitandukanye yaba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngaba barwanyi basaba abanyamahanga bari kuza muri M23 bari koherezwamo. Ese ubundi ni ukuri cyangwa se si ukuri? Dore ko mu minsi yashize igisirikare cya Kongo n'ubundi cyari cyavuze ko M23 yazanye abarwanyi b'Abafaransa, ariko biza kugaragara katari ukuri. Kuri inshuro tugiye kurebera hamwe uko rero gikomeje kugenda kibivuga. Ku rundi ruhande turarebera hamwe uko abarwanyi ba M23 bakomeje gufunga imihanda muri teritwari ya Fizi. Ibintu byatangiye kugora cyane igisirikare cya Kongo n'urujya n'uruza ruturuka mu mujyi rwose cyangwa se ruturuka muri Fizi werekeza muri Mwenga. Iyi mihanda rero yabari yihe bano barwanyi bakomeje kugenda bafunga. Ariko ku rundi ruhande turebere hamwe aho urugamba rugeze hano muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko hari amakuru avuga ko abasirikare ba FARDC bari mu modoka baturutse muri Maniema bahise bagwa muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Hano nta numwe urokotse, ubona ko ibintu bitoroshe. Turanyarukira ku yandi makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo y'imirwano hano kuri axe ya Fizi, ku rundi ruhande o plateau ya Uvira. Ariko ntago tugarukira muri Kivu y'Amajyepfo gusa, kuko amakuru dufite ari kwerekana ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi mu duce tugera kuri 3 hano hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 bahanganye na Wazalendo, FARDC na FDLR. Nubwo bimeze gutya, ariko amakuru turi kugenda tubona ari kwerekana ko Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru bari gucika neza cyane, cyangwa se umutwe wa Wazalendo uri gusenyuka. Ese uyu mutwe wa Wazalendo uri gusenyuka mu buhe buryo? Ibi nibyo ngiye kuza kukwereka. U Rwanda mu kanya rusubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Perezida Tshisekedi wakomeje kugenda rushinja icyo bita genocoste cyangwa se genocide iri gukorerwa abanyekongo. Perezida Tshisekedi ukomeje kugenda yishinja u Rwanda, ariko tugiye kurebera hamwe mu kanya amagambo u Rwanda rusubije Perezida Tshisekedi kuri iyo genocide y'abanyekongo. Ku rundi ruhande ariko nubwo bimeze gutyo, umubano mwiza w'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi ukomeje kujya hejuru cyane. Kuri inshuro watumbagiye ku rwego rwo hejuru, ariko tugiye kureba niki gitumye umubano w'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi utumbagira ku rwego rwo hejuru. Ibimenyetso ni ibihe? Izi ni inkuru naguteguriye mu kanya ngiye kukwereka, ariko turagaruka gato tujye mu mashyamba rwose ya Nyiragongo, tujye mu mashyamba ya Rucuru aho abarwanyi ba M23 batangije operation simusiga. Hano ubona ko FDLR na Wazalendo batorohewe, ariko ku rundi ruhande kuki M23 ikomeje kubaka ibikorwa remezo? Ibi bikorwa remezo iri kubaka birasobanura iki kugeza ubu? Aya makuru twaje kumenya ibanga, ibi nabyo muraza kubimenya nayandagiye atandukanye tutabagejejeho muri izi ngingo, ariko turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Niba ukunda inkuru Mama Official rero, mbere uko dutangira aya makuru ndagusaba gukora mukore like muri benshi, kuko bidutuma aya makuru yacagera ku bantu benshi bashoboka, kandi mukore subscribe, ndavuga ku batarabikora. Dushima cyane rwose abakoze subscribe bakinjira mu muryango mugari w'inkuru Mama Official, aya makuru akajya bagereraho igihe, ariko banadufasha kwaguka. Nawe niba utarakora subscribe rero wabigenza gutyo tukadufasha kwaguka, ariko mukore like muri benshi cyane. Ntago dutinda rero, twe duhita turasa ku ntego, duhite twihuta duhera kuri izi ngabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Baraka. Ejo nakubwiye ko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Baraka zanze kujya kurwana ngo zibohoze agace ka Mirima na Point 0 n'utundi duce dutuye
butandukanye, ndetse biza no kugaragara ko General Prime Niyongabo na President Evariste Ndayishimiye batari guhuza, kuko Prime yifuza ko izi ngabo ziri muri Baraka ziva muri Baraka zigasubira i Burundi, General President Neva we agakomeza kugenda byanga, ahubwo agakomeza kugenda yongera ingabo. Ayo ni amakuru nakujejejeho ku munsi w'ejo. Nyamara ntago kino kibazo kigarukira hano, kuko amakuru masa kuri izi ngabo z'u Burundi mu mujyi wa Baraka akomeza kuza ari menshi. Reka turebere hamwe rero amashya abonetse muri aka kanya kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2026. Amakuru dufite ari kwerekana ko abasirikare bagera kuri 43 b'u Burundi bamajije gutoroka ikigo cya Baraka bari baherereyemo. Hano muri Baraka rero hasanzwe hari ikigo cy'abasirikare b'Abarundi bakunze gushikiramo ubwo bava hitwa za Rumonge bagaca mu kiyaga cya Tanganyika bakaza bagashikira Baraka. Mu minsi yashize bakomeje kubohereza muri iki kigo cya Baraka kugira bitegure uburyo bakora contre-offensive kugira ngo bambure M23 ibice bitandukanye rwose ifatanyije na twirwano hariya kwa muri .0. Ibyo nakomeje kugenda mbibabwira, nyamara abasirikare ntago bashaka kurwana. Na makuru avuga ko rero batangiye gutoroka abagera kuri 43. Uwo makuru dufite batorose, ndetse bari gutoroka gute mu kanya ndaje nkwereka impamvu bari gutoroka n'uburyo batangiye gucikamo ibice, ndetse biturutse ku makosa ya Colonel Jekonias Nihorimbere. Ubu rero dufite amakuru ko abagera kuri 43 batorose mu buhe buryo. Reba ukuntu bari kubigenza mu mayira akomeye cyane, bari gusa nkaho begera ikiyaga cya Tanganyika, ubundi babona ubwato bagatangira kubunegosia mu mayeri menshi cyane, barangiza bagakuramo icyo bita uniform bakihindura abasivile, ubundi bagahita burira ubwo bwato bugahita bubajyana. Gusa amakuru dufite ntago bari kujyanwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntituramenya aho bari kwerekeza. Nuko gusa 43 rwose bamajije gutoroka. Ibi rero byaje kumenyekana gute? Amakuru turi gucesha imboni zacu ziri mu mujyi wa Baraka nuko rwose muri iki gitondo hakozwe foreni mu kigo cya gisirikare cya Baraka kirimo Abarundi. Bakoze foreni basanga hari kuburamo abasirikare 43. Bakoze iperereza basanga bambutse kare, bambukiye mu bwato, bambuka barihinduye abasivile. Ni 43 rero bacitse igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Baraka, bagahita batoroka bambukiye mu bwato bihinduye abasivile. Ariko si bibiri guturuka kuki? Hari amakuru yerekana ko aba basirikare bari mu kigo cya Baraka nk'uko nabikubwiye batangiye gucikamo ibice, ariko biturutse kuri Colonel Jekonias Nihorimbere. Gute rero biri guturuka kuri Colonel Jekonias Nihorimbere? Twababwiye ko kugeza ubu Colonel Jekonias Nihorimbere ari kwinginga abasirikare b'Abarundi bari mu kigo cya Baraka kugira bemere bave kwizima bajye kurwana kwa Murima bahisubize .0 bahisubize rwaza rwitsa nko kuna za Mikenke. Niwe muntu uri kubinginga cyane, kandi ejo bundi nabikubwiyeho. Colonel rero Jekonias yakomeje kugenda areba uburyo abasirikare batari kubyumva neza, atangira kujya yiyegereza bamwe na bamwe, abiyegereza bamwe na bamwe kugira ngo abiyumvishe neza nabo babyumvisha abandi. Ubu rero hari amakuru dufite yuko igice kimwe cy'ingabo z'u Burundi cyamajije kumvira uwo witwa Colonel Jekonias Nihorimbere, cyemeranya neza rwose uwo mugambi w'uko rwose bagiye kumwumvira bakamanuka kujya kurwana kwa Murima na za .0. Ariko ku rundi ruhande ikindi gice cy'abandi basirikare b'Abarundi cyabyanze. Kugeza ubu rero hari igice kimwe gishigikiye Colonel Jekonias Nihorimbere yuko bagomba kujya kurwana rwose bakisubiza kwa Murima .0 n'ahandi hatandukanye, ariko ikindi gice cyabyanze neza ubona ko havutsemo ibice bigera kuri 2. Ubu rero hari amakuru dufite yuko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi cyane ku mategeko ya President Neva, icyo gice kindi kiri kwanga kujya kurwana gishobora kuza gufungwa, cyangwa se bashobora kubohereza abandi basirikare bakabata muri yombi, ubundi bakabohereza i Burundi bakajya kubafunga kubera kutumvira amategeko y'ubuyobozi bukuru. Ibi ngibi rero nibyo byahise bituma aba basirikare 43 bahita batoroka nyuma yo kumva ko igice bari barimo kidashaka kujya kurwana, kiri kwanga kumvira Colonel Jekonias Nihorimbere. Nabo bari bakirimo yuko bashobora kubohereza aba PM bakabafata bakajya kubafunga. Aba 43 rero bahise bitorokera bagiye mu bwato rwose bihinduye abasivile. Ngira ngo ibi byo nakomeje kugenda mbikugezaho. Uri kubona rero ko zino ngabo z'u Burundi rwose zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane hariya mu mujyi wa Baraka. Amakuru yarakomeza kuza ari menshi, igihe tuza kubonera yandi turaza kuza kuyabagezaho. Mbere ko tugaragaza rero uburyo abarwanyi ba M23 natwirwanaho bakomeje gufunga imihanda rwose, bikomeje kugora cyane igisirikare cya FARDC, binakomeje kugorana ku ngingo y'urujya n'uruza uva mu gace kamwe ujya mu kandi. Imihanda tugiye kuyirebera hamwe, ariko mbere ko tuhinjira rwose kuri iyo ngingo tubanze tugaruke kuri iyi kese
aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyatangiye kuvuga ngo abarwanyi ba M23 ndetse na twirwanaho ngo bari kuzana abarwanyi basa ariko b'abanyamahanga baturutse mu bindi bihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubushize mwumvise ko bakomezaga kugenda bavuga abacancuro ngo b'Abafaransa cyangwa se ngo Ubufaransa buri gufasha M23 na twirwanaho cyane cyane ku bitero by'amadrone n'izindi ntwaro z'ikoranabuhanga muri rwa rugamba Abarundi FARDC bendaga kugera hafi ya centre ya Minembwe bagakubitwa bagakurwa za Bidegu za Kalingi za Ilundu n'utundi duce dutandukanye rwose za Kalongi bagakurwa Mikenke bagakurwa Rwitsa nkuko bagakurwa Birarumbiri bagakurwa za Point 0 bagakurwa kwa Murima. Hano FARDC no Wazalendo bari kuvuga ko M23 na twirwaneho iri kubifashwamo n'abacancuro b'Abafaransa ariko twaje gusanga byari ibinyoma rwose nta Bafaransa bari muri M23 bari kuyifasha. Ubu rero FARDC no Wazalendo bari kuvuga ko guhera ku munsi w'ejo hari kuwa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2026 ngo hari abarwanyi baturutse mu bihugu bigera kuri 4. Ibihugu bigera kuri 4 rero ngo harimo Somalia ngo hakabamo Kenya hakabamo Ethiopia hakabamo na Uganda. Abangaba rero ngo binjiriye Goma guhera ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 ngo bahita bagenda boherezwa mu bice bigiye bitandukanye bari kumwe n'abandi barwanyi ba M23. Hano rero ukabona ko bamwe ngo boherezwe muri Kivu y'Amajyaruguru abandi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko reka tubanze duhere muri Kivu y'Amajyaruguru ngo aho bano barwanyi basa bari kuza muri M23 baturutse muri Ethiopia, Kenya, Somalia na Uganda bari koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Bari kuvuga ko bari koherezwa hitwa Kalonge ku rundi ruhande muri territoire ya Walikale, ariko muri Kivu y'Amajyepfo bakavuga ko bano barwanyi bari koherezwa kuri axe ya Bunyakiri ndetse na axe ya Mwenga. Hano rero ngo ni M23 na twirwaneho mu kuzana bano barwanyi basa baturutse Ethiopia, Kenya, Somalia na Uganda ngo bafite gahunda yo kwagura ibice, bafata ibice bigari birimo za Kindu, hano ni muri Maniema, Kalemi hano ni muri Tanganyika ndetse na za Katanga. Hano ngira ngo mukomeza kugenda mubyerekana nako dukomeza kugenda tubibagezaho. Ese bino FARDC iri kuvuga si ubwa mbere bivuze ivuga ko hari abasirikare ngo cyangwa se si ubwa mbere FARDC igaragaje ko Kenya na Uganda ngo boherereza abarwanye M23 kuri inshuro bongeho Somalia na Ethiopia, ariko mbere bari babanje kuvuga n'Ubufaransa. Nubwo FARDC bivuga gutya, twebwe kugeza ubu nta kimenyetso gifatika kigaragaza ko hari abasirikare baturutse muri Ethiopia, Kenya, Somalia cyangwa se Uganda binjiye ku butaka bwa Kongo banyuze Goma bakajya kwihuza n'abarwanyi ba M23 noneho bakabohereza kuri axe za Kalongi, Bunyakiri, Walikale na Mwenga bagamije gufata Kindu, Kalemi na Katanga. Ibi byo nta bimenyetso tubifitiye, twe turi gukotinga ibyo FARDC abasirikare ba FARDC rwose bari kugenda bavuga na Wazalendo. Ubwo turakomeza dusukumbura aya makuru turebe ukuri nukuhe. Ariko ku rundi ruhande mu kanya tugiye kujya muri Kivu y'Amajyaruguru naho hari urugamba rukomeye muri Masisi, Wazalendo bahura n'ibyago bikomeye cyane. Tubanze tugaruke gato ku rugamba rwose M23 na twirwaneho bakomeje guhanganamo n'igisirikare cya Kongo FARDC, Wazalendo, Abarundi FDLR hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bakomeza kugenda bafunga imihanda igiye itandukanye. Ubu rero hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bamajije gufata umuhanda uva Baraka ujya muri Mwenga. Bisobanuye ko FARDC kugeza ubu ntago ishobora gukoresha umuhanda uva muri Baraka ujya muri Mwenga kuko abarwanyi ba M23 uyu muhanda barawufashe baranawufunze. FARDC rero ni ibibazo bikomeye cyane, urujya n'uruza kuri uyu muhanda uva Baraka werekeza muri Mwenga, urujya n'uruza rwose ntibishoboka kuko ubu ni M23 iri kugenzura uyu muhanda. Nubwo itaragera muri Baraka, ariko ubwo ntiwava Baraka ngo ukomeze muri uyu muhanda uko ujya muri Mwenga ntibikunda kuko abarwanyi bafashe rwose uyu muhanda w'ingenzi cyane. Ku rundi ruhande ariko niko abarwanyi batwirwaneho na M23 bari bakomeje guhangana n'ingabo z'Abarundi FARDC, Wazalendo mu misozi yerekeza za Rurenge. Ni FARDC, Wazalendo bifuzaga gufata utwo duce bari kumwe n'Abarundi, ariko resulta zabivuyemo nuko abarwanyi ba M23 na twirwaneho bino bitero byose baje kubisubiza inyuma. Wazalendo, FARDC, FDLR basubira inyuma bimyiza icyo bita imoso. Ubu rero andi makuru dufite rero kugeza ubu FARDC iguye muri ambushi. Ni ambushi M23 bategeye muri secteur ya Rurenge, muri twa duce neza twegeranye na province ya Maniema muri territoire ya Kabambare. Ubwo rero ngo bashakaga kuva hano muri
muri Kabambare kugira binjire rwose muri secteur ya Rurenge. Utu n'uduce tubiri dufatanye. Rurenge, secteur ya Rurenge iri muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko territoire ya Kabambare iri muri territoire inakuri muri province cyangwa se intara ya Maniema. Urumva rero ko byegeranye n'ubwo ari intara ebyiri zitandukanye, intara ya Maniema n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo side ya cyangwa se ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo ni Rurenge, ku rundi ruhande side cyangwa se ku ruhande rwa Maniema ni Kabambare. FARDC rero uyu munsi rwose ni kuwa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani bageze gutya bashaka kuva muri territoire ya Kabambare muri Maniema kugira baze binjire rwose Rurenge. Murabizi ko Rurenge hari kuberamo imirwano, no secteur ya Rurenge iri kuberamo imirwano ikomeye, kandi FARDC n'abarundi wazalendo barifuza kugaruka kwisubiza uduce turimo za Kimete, za Kabanju, za Sara n'utundi tugiye dutandukanye. Bashatse guturuka rero hano muri territoire ya Kabambare muri province ya Maniema, bahita bagwa muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Kugeza ubu amakuru ari kuvuga ko nta numwe wigeze arokoka, icyo koze ntago turamenya umubare wabo. Twihuta cyane rero twikomereze gato muri Kivu y'Amajyaruguru, ntago ibintu byoroshye kuko amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri ni tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani 2026 imirwano ikomeye cyane yari kuvugwa hitwa Nzingati, imirwano ikomeye cyane yari kuvugwa hitwa Nyakigano, imirwano ikomeye cyane yari kuvugwa hitwa Gasenyi. Hano rero ni wazalendo bakomeza kugaba ibitero kugira barebe yuko rwose bamena ibihome by'abarwanyi ba M23, noneho bakabona za nzira ziberekeza hitwa za Rubaya. Nubwo rero bari kubigerageza ariko ibintu ntago biboroheye, ndaje nkwere ku buryo bari no gusenyuka. Amakuru dufite rero impamvu bari kwibanda cyane za Nyakigano hakomeje kuvuga imirwano ya buri munsi ariko kuki wazalendo FDLR FARDC bari kwifuza Nyakigano kugira bakomeze berekeza Rubaya. Nyakigano ni ihuriro ry'imihanda, umuhanda umwe werekeza Rubaya, undi ujya za Ngungu, ndetse n'undi werekeza za Mukunzi cyangwa se hiryo za Mukunzi mu misozi ya za Mukunzi. Urumva rero ko Nyakigano ni ingenzi cyane, ujya Rubaya, ujya kuri axe ya Ngungu ndetse no mu misozi ya za Mukunzi. Hano rero wazalendo bongeye kuhagaba igitero kugira barebe ko bamena ibihome by'abarwanyi ba M23, ariko barakubiswe bongera basubizwa inyuma, ni kamakuru ari kubyerekana. Icyo koze ntago turamenya ababiguyemo niba bafashwe matekwa, intwaro zahafatiwe ku mpande zombi, ntago turabasha kumenya losses zahabonetse cyangwa se ibihombo, usibye ko bakubiswe bagasubizwa inyuma. Hano kuri axe ya Gasenyi rero naho bakomeje kuhagaba ibitero, ndavuga wazalendo FDLR na FARDC, ariko naho uyu munsi bakubiswe hano Gasenyi umunsi kwa kabiri tariki ya 4 nabwo bakubiswe barongera basubizwa inyuma. Ku rundi ruhande rero hano za Nzingate rwose amakuru dufite n'abarwanyi ba M23 kuri inshuro bari kugaba ibitero za Nzingati, barashaka gufata Nzingati. Cyo koze twaje kuza muri studio batarabasha gufata bino bice. Urumva rero ko no muri territoire ya Masisi imirwano naho ntikuraho, nubwo muri Kivu y'Amajyepfo ariho abantu bakomeza kwibanda cyane, ariko no muri Masisi ntago byorose. Niko wazalendo rero bakomeje kugenda basenyuka, bari gusenyuka gute rero? Amakuru dufite nuko wazalendo bo muri territoire ya Masisi barimo za Nyatura na za Mayimayi, za Nyatura za Bakigingi, za Nyatura za ba Mutayomba, za Nyatura za ba General Delta. Abo bose narivuze yabo ba Mutayomba Bakigingi ni ba General autoproclamé, ba General Delta, ba General Macano, ba General bagiye batandukanye rwose, ba Kagiri, ba General Jean Marie Bonane, ni benshi cyane. Hano ni muri territoire ya Masisi, ariko ku rundi ruhande tukajya muri territoire ya Rubero, wazalendo bo muri territoire ya Rubero, ku rundi ruhande wazalendo yo muri territoire ya Rucuru. Aba bose rero muri izi territoire zigera kuri 3, Masisi, Rubero ndetse na Rucuru, batangiye gusenyuka mu buhe buryo. Hano bari kwiripotinga, bari gushira intwaro hasi bakishikiriza M23 ku bwinshi, bari kuza ari benshi cyane. Ibi rero uri kubona ko bisa nkaho bigaragaza yuko wazalendo batangiye kurambirwa imirwano, batangiye kurambirwa urugamba, kuko babona rwose kurutsinda bizagorana. Murabizi ko ubushize bari bazi ko bazafata Rubaya rwose. General Mutayomba avuye Kinshasa bizeza ibitangaza, bizeza ko Kinshasa izabaho ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe yanabazaniye amafaranga, abazanira n'intwaro nsa. Ubwo rero bari bafite morale ngo bagiye kwisubiza ibice, dore ko bari babohereje n'abakomando ba FARDC, hari n'izindi ngabo z'u Burundi zazamutse muri Masisi, ariko byaranze neza gufata centre Rubaya, byaranze. Ahubwo baragenda bakurwa mu bice byinshi cyane, ari nako batakaza abarwanyi benshi cyane, abandi bafatwa amateka, kandi na drone z'abarwanyi ba M23 ntago ziboroheye, kuko hari drone y'umwihariko y'abarwanyi ba M23 ikomeje kugenda ibahiga mu bice byose basigaranyemo muri Masisi, ari byo bikomeje gutuma bapfusha cyane ku mirongo y'urugamba, batakaza uduce. Ubu rero barebye baravuga ati si intambara tuzahirwana kugeza ryari, ibyo batwemerera ntabyo baduha. Ku rundi ruhande kandi turi kubona kuyitsinda bidakunda, muri territoire ya Masisi bagiye kuhatwirukana. Bamwe rero bari kuripotinga kubera kwanga guhungira muri territoire ya Walikale, dore ko abanyanga badakunda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri territoire ya Masisi, yaba ari abahutu cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi. Izi Nyatura nyinshi rero zigizwe nabo muri communauté Hutu zashatse guhungira muri Walikale, abanyanga
mahanga barabirukansa rwose. Ubu rero batangiye kwiripotinga ku bwinshi cyane. Niko kandi bimeze muri Lubero. Wazalendo muri Lubero nta mirwano ihari, ariko ibaza impamvu Wazalendo muri Lubero bari kwiripotinga. Hano rero twaje kumenya amayeri ko hari sensibilisation, hari n'ubutumwa mu 23 iri kugenda iboherereza ati nyamuneka mushatse mwashira intwaro hasi, iyi ntambara ntago muzayitsinda ahubwo muzapfira ubusa. Muri Lubero nabwo batangiye kwiripotinga nyuma yo gushishoza bakareba imiterere y'intambara yabo, bakavuga bati nyamara turi kubona tutazayishobora. Muri Lubero batangiye kwiripotinga. Muri Rucuru nuko. Muri Rucuru rero amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 batangije izindi operation zikomeye cyane mu mashyamba ya parike ya Virunga, mu mashyamba hari ya za Nyiragongo, ahitwa za Nyamuragira n'ahandi. Ibi rero nabyo biri gutuma Wazalendo biripotinga ku rwego rwo hejuru. Ubona ko bano barwanyi rwose M23 yatangije ikindi cyiciro gisha cy'ama operation muri ari amashyamba y'Ibirunga, za Nyamuragira n'ahandi hatandukanye. N'amashyamba akora kuri territoire ya Rucuru mu bice birimo za Rwindi, mu bice birimo za Nyanzale, n'ibice byinshi cyane za Bukombo, za Bambo, za Tongo, za Binza. Amashyamba kandi agakora muri Nyiragongo. Hano ni kuri side ya Rucuru. Ubu rero M23 yatangije icyiciro gisha cy'aya ma operation, na ma operation ari kwibasira Wazalendo benshi cyane FDLR, naho bagatangira kugenda biripotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bano Wazalendo rero twavuga ko manda yabo iri kurangira, kandi ibingibi ndi kubabwira muzabibona nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'umwaka iyi ntambara ikirimo. Abazalendo benshi bazaba barashize intwaro hasi cyangwa se bamwe barabivuyemo. Niko amakuru akomeje kugenda abyerekana. Ariko ku rundi ruhande twikomereze n'ayandi makuru. Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje kugenda yubaka imihanda. Nk'ubu ngubu hari umuhanda uri kuva muri Rucuru werekeza Lubero, iyo hafi ya za Rwindi. Iyi rero ni imihanda miremire cyane bano barwanyi bari kuvugurura bagenda bubaka n'iyindi misha. Ibi rero ni nk'ikimenyetso cy'uko Alliance Fleuve Congo 23 itazava muri biriya bice, kandi nakomeje kubabwira ko bino bice bizahinduka leta yigenga, murabihakana. Ariko se murumva uburyo Alliance Fleuve Congo yakubaka imihanda mu ubwo buryo? Iyi mihanda ya za Rucuru bari kuyubaka werekeza za Lubero, kandi murabizi ko bari no kubaka iyi mihanda iva muri Kivu y'Amajyepfo ijya muri Kivu y'Amajyaruguru. Nawe bakomeje kugenda bayubaka rwose ku rugero rwo hejuru cyane, kandi iri kwihuta cyane. Ni gute rero Alliance Fleuve Congo yaba yitegura kuva mu bice igasubira Uganda cyangwa Bunagana cyangwa Sabyinyo, ikaba iri kugenda yubaka imihanda cyangwa se iri kugenda ikora ama projet y'igihe kirekire yubaka ibikorwa remezo mu bice yagiye ifata? Ese mwigeze mubona mwebwe igihe mwabereyeho, mwigeze mubona inyeshyamba ziri kurwana ariko zikarwana ziri no kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda? Inyeshyamba zihembwa ku kwezi zirahembwa amafaranga, bari no kubaka imihanda. Aba rero ntago bashyira inyeshyamba, ahubwo njewe ku bwanjye ndi kubona ari igisirikare gisa cya leta yigenga nsasi igiye kuvuka muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande rero twikomereze n'ayandi makuru agiye atandukanye. U Rwanda rwasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurushinja genocide y'Abanyekongo mu byo President Tshisekedi akunda kwita genocoste. Ese u Rwanda rwabashubije mu buhe buryo? Kuki Kongo ikomeza gushinja u Rwanda yuko ngo ruri gukora genocide muri Kongo, ruyikorera Abanyekongo? Ni Tshisekedi werekana ko u Rwanda ruri kurwana muri Kongo ngo Abanyekongo bagapfa, nyamara amakuru yerekana ko ari Abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo bahanganye na leta yabo, ntago ari u Rwanda. Kuri inshuro rero ibi byakunze kuvugwa kenshi, ariko reka turebe amakuru mashya yo kuri uyu munsi wa kane tariki ya uyu munsi wa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2026. Aya makuru mashya yari kugenda abyerekana gute? Aya makuru ari kugenda byerekana gute? Ibi rero u Rwanda rwashubije President Tshisekedi binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye ibirego bya President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda gukorera ubwicanyi ku butaka bw'igihugu cye kugira ngo rusahure umutungo kamere wacyo. Icyo ni icyambere Tshisekedi yongeye kubivuga, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akamunyomoza. Minisitiri Olivier Nduhungirehe avuga ko ibikomeje kuvugwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukwigiza nkana no gushisha cyangwa se ari ukwigiza nkana no guhisha uruhare rwayo mu bikorwa byibasira abatutsi b'Abanyekongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buribasira abatutsi b'Abanyekongo bwarangiza bukavuga ko u Rwanda ruri gukora genocide abatutsi. Olivier Nduhungirehe ati rero ni urwego cyangwa se ni gahunda ya Tshisekedi yo guhisha uruhare rwe n'ubutegetsi bwe bukomeje kugenda bwibasira abaturage b'abatutsi b'Abanyekongo. Turacyakomeza
n'iyi nkuru. Ku cyumweru tariki ya kabiri rero Kanama 2026 nibwo Perezida Tshisekedi yayoboye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya kane icyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwise Genocide. Wabereye uyu muhango ukaba warabereye ku rwibutso rwubatswe i Kinshasa. Muri uwo muhango yongeye gushinja u Rwanda n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo mama 23 uruhare mu bwicanyi n'ibindi byaha, avuga ko byakorewe abanyekongo kuva mu mwaka wa 1996. Tshisekedi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera yibagirwa abaguye mu bwicanyi bwatewe n'intambara n'isahurwa ry'umutungo kamere, asaba amahanga kwemera no gushyigikira igihugu mu rugendo rwo kumenyekanisha buriya bwicanyi yise Genocide. Mu kiganiro yahaye radio Agasaro Kaburaga, mu kiganiro yahaye radio Agasaro Kaburaga, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite, ahubwo ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuriwe na Perezida Felix Tshisekedi ariyo ikwiye kubazwa ibikorwa byibasira abatutsi, byibasiriye abatutsi byabaye cyane tariki ya kabiri Kanama 1998. Yagize ati biriya Kongo ikora ni ukwigiza nkana. Ndagira ngo nibutse ko tariki ya kabiri Kanama 1998 iyo tariki bafata ngo ni iyo kwibuka Genocide. Ibyabaye muri Kongo ahubwo ni agahomamunwa cyane i Kinshasa, aho abatutsi bibasiwe ku mugaragaro, bagakurikiranwa, bagakubitwa mu kivunge, bamwe bagafatwa bari hejuru y'amateme bakabajugunya hasi. Ibyo ni ibintu n'amafoto ndetse na za video bigaragaza. Ni ukuvuga ko Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ari kwerekana ko hari ibimenyetso y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwakunze kwibasira abatutsi bubica bahereye mu murwa mukuru Kinshasa kuva muri 1998. Nduhungirehe yanagarutse ku magambo yavuzwe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe, bamwitaga Abdoulaye Yerodia Ndombasi, wavuze ko abatutsi ari ibishingwe na mikrobe bityo ko bagomba kurandurwa. Kongo rero irabyitira u Rwanda kandi ibimenyetso bikagaragaza ko ari Kongo. Yavuze ko ayo magambo yatumye ubutabera bw'Ububiligi bumushiraho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyigere imuryoza ibyo yashinjwe cyangwa se ibyo yashinjwaga. Yongeyeho ko kuba Perezida Tshisekedi yarategetse ko Ndombasi ashyingurwa mu cyubahiro ubwo yapfaga mu 2001 nako ubwo yapfaga muri 2019 bigaragaza uburyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budashobora kwigira inzirakarengane. Yunzemo ati urumva rero ko ibyo Kongo irimo ikora bazana ngo ikintu cyitwa Genocide kidateganywa n'amategeko ayo ari yo yose mpuzamahanga, ari ukwigiza nkana, ari ugushaka kwigira inzirakarengane kandi ari bo kibazo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi yibasira abatutsi ndetse n'ubu ngubu tuvugana akaba ariko bimeze. Uwo ni Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe kandi yanavuze ko bidakwiye ko Kongo ivuga Genocide cyangwa se Genocide mu gihe ikomeje gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda washinzwe n'abagize uruhare muri Genocide yakorewe abatutsi 1994. Ati FDLR ni umutwe wakoze Genocide mu Rwanda, ntabwo rero waba uvuga ngo urarira kubera Genocide yakorewe abanyekongo mu gihe nawe ubwawe ukorana n'umutwe wakoze Genocide mu Rwanda. Yunzemo ko nubwo Kinshasa ishinja Kigali gusahura umutungo kamere wa Kongo, abawusahura basanzwe bazwi. Abawusahura barazwe rega, n'abanyaburayi n'abanyamerika kuva kuri independence cyangwa se kuva Kongo itarabona n'ubwigenge. N'abanyaburayi n'abanyamerika nibo basahura umutungo wa Kongo. Olivier Nduhungirehe nawe yabishimangiye atabawusahura barazwi, bakaba barimo by'umwihariko ariko hano ndi kubona yongeyeho yuko harimo n'umuryango wa Perezida Tshisekedi warezwe mu Bubiligi ushinzwe gusahura amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Urumva ko harimo abanyaburayi, harimo abanyamerika, ariko hano Olivier Nduhungirehe we aragaragaza ko umuryango wa Perezida Tshisekedi wanashinjwe cyangwa se wanarezwe mu rukiko rwo mu Bubiligi kubera gusahura umutungo kamere w'abanyakatanga. Niko bihagaze rero ikibazo cy'u Rwanda na Kongo. Urumva ko kiracyari ibibazo bikomeye cyane. Twigarukire kuri aya makuru. Umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'umuryango umwe bw'Uburayi ukomeje gufata indi ntera. Ubu noneho ndi kubona nyuma y'aho umuryango umwe bw'Uburayi wemeye kuzongera kuzajya cyangwa se wemeye
kuzajya utanga inkunga ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado, ugakomeza kugenda uziha inkunga ingana na miliyoni 20 z'amayero. Ubu noneho turi kubona yuko rwose u Rwanda, umuryango umwe bw'Uburayi wahaye u Rwanda miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda n'umuryango umwe bw'Uburayi basinye amasezerano y'inkunga ya miliyari 40 z'amayero, hafi miliyari 60 ni miliyoni 40 z'amayero, hafi miliyari 67 z'amanyarwanda yo gushyigikira impinduka mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda rukaba urwego rugezweho. Gushyigikira ubuhinzi mu Rwanda, umuryango umwe bw'Uburayi watanze miliyoni 40 z'amayero, asaga miliyari 67 z'amanyarwanda mu rwego rwo gushyigikira urwego rw'ubuhinzi mu Rwanda rukagera ku rwego rugezweho ruhuriweho n'abantu bose kandi ruhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Binyuze muri gahunda ya hangari ibihe. Yes, ni gahunda yitwa hangari ibihe. Ubufatanye buzashimangira ubuhinzi bushingiye ku mihindagurikire y'ikirere, imicungire y'ubutaka irambye, kuhira no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Iyi ntambwe igaragaza imbaraga u Rwanda rukomeje gushyira mu bikorwa bigamije iterambere rirambye, gushimangira guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, guteza imbere iterambere ridaheza. Reka aya makuru tube tuyasoreje hano. Anytime turagaruka tubageza andi makuru masa hano ku Nkuru Mpamo Official. Rwose mukomeze kugira ibihe byiza, mugira umugoroba mwiza. Inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Indiana, Leta ya Kansas, witwa Pablo, ku rundi ruhande muri Leta ya Indiana Gatera Joseph, Mutongo Rudatongana, Byiringiro Benjamin, Patrick Karenzi. Aba n'abarondofone bibereye muri Leta ya Indiana, turabasuhuje. Ariko n'aba n'abarondofone bari muri Leta ya Kansas, Pablo mushuti wacu turagusuhuje cyane. Ku rundi ruhande Vincent turagusuhuje. Ariko ku rundi ruhande inshuti zacu ziri muri Canada, Australia, ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, umugabo witwa Roger turagusuhuje cyane. Muri Afrika mu karere cyane mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, abarimo barwa Muhungu Jacques, Hakizimana Joel, abitwa ba Claude, abitwa ba Amos, abitwa ba Gatera, abitwa ba Gitega, muri benshi cyane, ba Pastor Steven, muri benshi cyane rwose ntago twabavuga ngo tubarangize. Mugira umugoroba mwiza, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ariko ntitwakwibagirwa inshuti zacu ziri muri Mozambique, Central Africa no muri Sudani y'Amajyepfo. Uwiteka akomeze kubana namwe, ntimukureho urushinge. Anytime turagaruka tubageza andi makuru masa hano ku Nkuru Mpamo Official. Hari abantu bari kuvuga ngo gusuhuza abantu bavuga mu mazina yabo ngo ntago ari byiza, ariko nanjye mba nabanje kubibabaza kandi baba babinyemereye, nta kibazo rero kiba kirimo. Nanjye nkora ibyo nabanjije kuverifya kandi nabanjije kubisabira uburenganzira na ba nyirabyo. Uwiteka akomeze kubana namwe, mugira ibihe byiza, umugoroba mwiza. Ubwo turagaruka rwose mu masaha y'ijoro tubageza andi makuru masa. Murakoze cyane, Uwiteka akomeze kubashigikira.